Amakuru atugeraho n'amakuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM 23 cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. N'amakuru avuga neza ko FCM 23 yongeye gukurirwa ingofero na benshi babonye umuvuduko ndetse n'ibitero bikomeye cyane yagabye ku ngabo za Wazalendo. Amakuru aravuga neza ko 23 yongeye gukindagura aba Wazalendo mu gitero gikomeye cyane bari bishoyemo, maze biza kurangira intare za Sarambwe zibahindukiranye aho kuba bakora advance, ndetse biza kurangira bakoze withdraw, maze intare za Sarambwe suko barasa umugenda biza kurangira aba Wazalendo abenshi baguye muri imirwano. N'imirwano yabereye muri groupement ya Bijombo aho 23 yasaga niyariye Karungu ndetse yasaga niyisize insenda ku rwego rukomeye cyane. Igisirikare cya 23 cyongeye kuba kiba nkaho cyari y'amavubi. N'ukuri benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zarakajwe n'umusirikare wa 23 wishwe mu bitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungura 23 muri Plene, biza kurangira iki gitero kigwemwe umusirikare w'intare za Sarambwe ndetse abandi babiri barakomereka. Ibi rero byarakaje aba basore b'intare za Sarambwe barimo barahorera mugenzi wabo umwe, ariko abazendo bamaze gupfa barenga 30. Ibi biraza kuba bigenda bite ko 23 isa naho itari kubabarira izi Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ababibonye baremeza neza ko igisirikare cya 23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe Bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane aho basaga n'abari kurimburiza Wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa. Wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa bazirambika hasi birukanka amasigamana. 23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho uburi buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi abaturage we ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona Wazalendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho 23 iri hafi aho ahita afata izi Wazalendo, ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane, ndetse bakagaragaza neza ko 23 umuhate ifite utazaba ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko 23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti ryo ryose, uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umurandurazuzi, bisa nkaho 23 yari isanzwe irwaye izi Wazalendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri groupement ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi Wazalendo arizo zikozeho nyuma yuko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye 23 muri Plene, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa 23 umwe, aricyo cyatumye 23 rya Karungu, maze izo Wazalendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye Wazalendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi Wazalendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FCM 23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo 23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso, maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima? Mubare w'Abazalendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage, ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FCM 23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri Wazalendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse 23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya 23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Poezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi 23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane. N'ubwicanyi buri gukorerwa Wazalendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri Twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB ingabo z'u Burundi
ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Bamwe barashinjwa gukorana na M23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba M23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya M23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko M23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guhama M23 amahirwe yo gukomeza kwa divansinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Ibintu birahindutse cyane ku butaka bw'u Burundi. Amakuru atugira haravuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ubu ngubu ari guhigishwa uruhindu. Amakuru aravuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bari kumuhiga cyane, abashaka kumuhitana nabo bayoboranye ishyaka rya CNDD FDD nk'uko bigenda bigaragazwa, nyuma y'uko uyu mugabo byemejwe neza ko ari we uzahagararira iri shyaka rya CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mezi make ari imbere, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2027 bikaba bivugwa neza ko bamwe mu bo bayoborana iri shyaka rya CNDD FDD bashaka kuba bamuhitana ku butegetsi nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko habayeho igitsure n'igitugu ndetse n'amanyanga akomeye cyane kugira ngo uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye yongere gutorerwa kuba yahagararira uyu mugwi cyangwa se iri shyaka rya CNDD FDD, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo kandi atarakwiye gutangwa ku rutonde rw'abazahagararira iri shyaka. Amatora yo kuba iri shyaka ryahitamo uzarihagararira ngo yabayemo amanyanga menshi cyane ndetse n'amatiriganya, kuriganya ndetse n'ubujyajya nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amakuru avuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje guhenda ndetse ashuka ku buryo bukomeye cyane abanyamuryango b'iri shyaka, ndetse ibyamaze kujya hanze biravugwa neza ko bamwe batangiye kumurwanya ndetse bagashyikirwa bagafashwa kandi n'abo mu nzego za gisirikare batari kuvuga rumwe nawe. Ibi biri kuba kandi mu gihe M23 yo itoroheye ingabo ze ku butaka bwa leta ya Kongo ikomeze kuzicucuma ndetse nta mbabazi, kuko bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zasheswe ndetse zamaze gutangwa ku kiguzi Tshisekedi akomeza guhereza uyu mukuru w'igihugu. Ibibazo birakomeye cyane, perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babigaragaza, ariko kandi abenshi nabo bakavuga neza ko uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya kuko abasirikare be basa naho batakiri kumwumva, by'umwihariko abatabarizwa muri iri shyaka. Ngira ngo murabizi ku butaka bw'u Burundi amashyaka ni yarihujwe, ariko byasabye ibiganiro ndetse byajemo n'imiryango ikomeye cyane ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu bitewe n'imyivumbagatanyo yari yatangiye, bisaba ko haza kuba ibiganiro ndetse bajya kwiyunga bahemeranya guhuza amashyaka kugira ngo babe babasha kuyobora. Ibi kandi byasaga naho kubera
ko buri shyaka ryari rifite igisirikare ryacyo. Guhuza rero byatangiye kongera kugorana cyane, gusa iri shyaka CNDD-FDD niryo ryagize imbaraga ndetse riza kugira umukuru w'igihugu agirwa perezida Neva, ariko bisa naho atorohewe kuri ubu ngubu kuko abo bayoborana ntabwo bamwumva. Biravugwa neza ko hakomeje kugaragara igitsure gikomeye cyane yashyize ku bakuriye iri shyaka kugira ngo yongere kugirwa umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha rero niho hari kuva inkuru zemeza neza ko bashaka kumuhitana aya matora akazagera, maze hari hashyizweho undi mukandida utari uyu mugabo nk'uko benshi bakomeje kugenda babigaragaza. Bamwe baravuga neza ko umugabo bita Bunyoni ndetse na General Prime Niyongabo bakomeje kubijya inyuma kuko barahiye ko uyu mugabo atazayoborana iki gihugu, nyamara benshi bakomeza kugenda bafata nk'inshuti. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwo mu ruhame aheruka kugaragara yivugira neza ko hari bamwe bamuri hafi ndetse bayoborana, ariko afata nk'indyarya ruharwa ndetse bashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko ngo akaba yarabimenye ngo Imana asenga yamaze kubimwereka. Ni amakuru agerageza kwerekana neza ko umwuka utari mwiza, ariko ibigezweho nonaha byo byerekana neza ko niba hatangiye kuzamwo ibigamije kuba byahitana ubuzima bw'umuntu, ibintu byakomeye cyane. Ubu butegetsi bw'u Burundi buraza gufatwa nande ko ibintu bitoroshye. Gusa nanone hakomeje kugenda hatumbagira umwuka mubi muri leta ya Gitega nk'uko bigenda bitangazwa. Abadede bakomeje kugaragaza neza ko babajwe n'uko batitabwaho kandi igihugu cyabo cyarabohereje muri iyi ntambara bizeye neza ko bazabona ibyangombwa nkenerwa, nyamara mama 23 ikabikomeje kubacucumira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi bikaza kugaragazwa n'agahinda baterwa n'uko abashyinguwe ku butaka bwa Kongo aba bose babaye impfabusa ku gisirikare cy'u Burundi. Imiryango yabo irajya kurekarama bakayibwira neza ko abasirikare baturutse ndetse ko batazi aho bari ndetse baburiwe irengero, ahubwo bakabasaba kubafasha gushaka babo basirikare bakomoka mu miryango yabo, kandi babizi neza ko mu by'ukuri bashyinguwe mu mva rusange mu byobo nyuma y'uko bagiye bagwa ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ndetse abandi ba 23 ikaba yaragiye bacakira. Ibi byose nibyo biri kugenda bitumbagira bikazamura umwuka mubi mu gisirikare. Mu ngoro y'umukuru w'igihugu akagaragara ibimeze nk'ibitero bikomeye cyane. Mu ntego ishinga amategeko hakumvikana kudahuza gukomeye cyane muri leta y'amajoro ho ntitwavuga. Inzego za gisirikare zikomeje kugaragaramo ibice bigera kuri 3. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane, ndetse uyu mugabo usa n'uwicariye intebe ishyushye umujyanama afite n'umwe wenyine ni perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Uyu kandi nawe akaba atorohewe n'ibibazo bye muri iyi minsi, dore ko nyuma yo kuzenguruka amahanga asaba ubufasha asa n'ayamaze kumuhenera. Ibi rero bikaza kumwereka neza ko mama 23 yamaje kugenda imutsinda mu bya diplomasi ndetse na politiki mu gihe we yahugirwe mu rugamba, nyamara narwo bikaza kurangira arutsinzwe. Imyigaragambyo ikomeye cyane Kinshasa yongeye kuba, ariko ibi ntabwo turi bubitindemo. Gusa abaturage baragaragaza neza ko batishimiye perezida Tshisekedi kuko nta gishya nta kintu yabagejejeho mu myaka yose amaze ayobora iki gihugu. Bavuga neza ko ibyo atekereza byo kongera guhindura itegeko nshinga kongera kwiyamamaza byo batazabyemera, ndetse bakomeje kumukiraho igitutu cyane. Mama 23 ibi birakomeza kugenda biyongerera urukundo kuko niyo igaragaza neza ko itewe inyota nuko Kongo yaba igihugu kigenga ndetse kikongera gutezwa imbere bundi bushya nk'uko bigenda bigaragara. Nubwo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza neza ko Tshisekedi ibingibi azemera akabisigamwe ubuzima aho kugira ngo yemere afite mama 23 ko yastekinga over ikaba yagira ibyifata. Ibi biraba mu gihe Joseph Kabila yafatiwe ibihano. Ibintu ntabwo byoroshye ku butaka bw'u Burundi, kandi yaraturuka inkuru zivuga neza ko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hakomeje kugaragara umutekano muke nyuma yo kwikanga ibitero bikomeye cyane byo kwindirirwa mu mabanga akomeye cyane ya za mudasobwa nk'uko amakuru abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigaruka ndetse binagira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda yakirwa ndetse mu bice bitandukanye, ariko bikagaragara neza ko abaturage batamwishimiye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, kandi akagaragarizwa igisa naho abaturage bakomeje kwerekana neza ko bababajwe n'abasirikare bakomeje kugenda bapfira ku butaka bwa Kongo. Nyamara ibi akomeza kugenda byirengagiza akagerageza kuba mwamwanya nk'uko bamwe batangiye kugenda babyandika ku mbuga nkoranyambaga, ariko kugeza ubu nawe ntabwo yorohewe. Bashaka kuba bamwirenza abasirikare ndetse n'abandi bayoborana iri shyaka rya CNDD-FDD basa naho bariye karungu ku buryo bukomeye cyane. Na makuru agezweho nonaha yemeza neza ko mama 23 yamaze kwigarurira
umujyi wa Tushunguti. Uyu ni umujyi M23 yamaze kwigarurira 100%. Hamaze iminsi havugwa ibitero byerekeza muri uyu mujyi, none amakuru atugera haremeza neza ko Tushunguti yamaze kuba tombe. Uyu ni umujyi uherereye muri groupement ya Ziraro, ahangaha ni muri territoire ya Karehe neza AFC M23 imaze gukora tombe, byamaze kuba confirm. Amakuru atugera havuga neza ko M23 yamaze kwigarurira uyu mujyi wa Tushunguti uherereye muri groupement ya Ziraro muri territoire ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi nkuru yamaze kuba kimomo, ndetse M23 iravugwa neza ko mu kwigarurira uyu mujyi habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse imirwano yari maze iminsi 2 M23 isa n'iri kuzenguruka uyu mujyi. Benshi bakomeje kuvuga neza ko intare za Sarambwe n'Amadubu, by'umwihariko intare za Sarambwe dore ko zakomeje kwa advancinga mu bice byerekeza muri iyi territoire ya Karehe nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi kandi byakomeje kugenda bivugwaho ko ibitero bikomeye cyane biri kunyura ku butaka, ndetse byatangiye kugenda bizenguruka ndetse byataka uyu mujyi wa Tushunguti. Ubu tuvugana rero wamaze kubatomba, intare za Sarambwe zamaze kuwufata 100%. Nta nkuru yo kongera kuvuga ko hari ibitero runaka, ahubwo benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kuba zafata ibindi bice bikomeye cyane. Nyuma y'uko uyu mujyi umaze gufatwa rero hagaragaye igisa na hari ubwoba bukomeye cyane bw'ingabo z'u Burundi, ingabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kisekedi, aho amakuru avuga neza ko aba bose bamaze kwirukanwa muri uyu mujyi nk'uko bigenda bigaragara. Uyu mujyi uherereye muri groupement ya Ziraro, ahasanzwe habarizwa aba FDLR benshi cyane. Muri ibi bice kandi haravugwa ko hakomeje kugenda hagaragara imirambo kugeza ubu, ndetse bivugwa neza ko ari imirambo y'abasirikare ba Wazalendo ndetse na FDLR nyuma y'uko iyi mirwano ikomeye cyane yabaye, maze aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ababafasha bari bagerageje kwirwanaho kugira ngo bataza kuva muri uyu mujyi. Bisa nkaho ntaho kujya bari bafite uretse kwemongana mu mashyamba, kuko hano niho bagiye bahungira mu bice bitandukanye imirwano ubwo yabaga imaze kubatsinda. Kuri ubu ngubu intare za Sarambwe zabonye ibitero biri kuhava, ndetse ari ibitero biremereye cyane, zifata umwanzuro wo kwibikaho uyu mujyi. Hari hashize icyumweru M23 ivuga neza ko ahangaha Ikarehe, ahangaha muri groupement ya Ziraro, ahangaha by'umwihariko hakomeje kugenda haturika ibitero bikomeye cyane bya FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC, tutibagiwe FDN Benizi nyine izi ngabo z'Abarundi. Abadede bakomeje kugenda bahategurira ibitero nyuma yo kubona neza ko guturuka mu mujyi wa Uvira byaguranye. M23 yamaze gushyiraho defensing measures zikomeye cyane, kugeza ubwo benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya M23 bafite ibirindiro bikomeye cyane muri ibice. Ibi kandi bigakomeza kugenda bigaragazwa nuko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi bagiye bahatsindwa, ndetse bakahagwa n'ingabo za Ngora, tutaretse n'abacancuro. Kuri ubu rero bivugwa neza ko izi ngabo zari zaramaze inyinshi, ndetse bamwe muri bo bari barashinze ibirindiro bikomeye cyane hano muri Karehe, iyi territoire ya Karehe kandi ikaba hamwe mu habarizwa FDLR nyinshi cyane ndetse n'abasirikare ba Wazalendo. Kuri ubu rero uyu mujyi wamaze kubatombe. Uyu mujyi wa Tushunguti biravugwa neza ko ari umwe mu mujyi ukorerwamo ubucuruzi bukomeye cyane, kuko ugaragaramo muvoma nyinshi cyane, ndetse nk'uko bigaragara ni umujyi wo muri iyi territoire ya Karehe, ndetse uri mu minini cyane ahangaha muri groupement ya Ziraro nk'uko byamaze kugaragazwa, nk'uko amakuru avuga neza ko uyu mujyi kandi ari umwe mu mijyi igaragaramo muvoma nyinshi cyane. Ushobora kuba ufite muvoma zenda kungana n'iziba mu mujyi wa Uvira, uretse ku mujyi wa Uvira wo ari wo munini kurusha iki gice. Kandi hakavugwa ko hagomeza kugenda hagaragara amabuye y'agaciro ndetse mu bice bihakikije. Ibi benshi bakavuga neza ko ariyo mpamvu izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo zakomeje kugenda azihirunda. Confirmed ubu tuvugana Tushunguti yamaze kuba tombe neza, nta nkuru yo kubarwa. M23 ikomeje kwa advancinga, ari nako igitutu gikomeye cyane gikomeje kujya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugaragaza neza ko akomeje guterwa inkeke n'ingabo ze zisa naho zamaze gucika intege. Nyamara Kisekedi nawe akaba akomeje kugenda atanga ibya mirenge ashobora guhagarika isaha n'isaha, kuko intsinzi yo yakomeje kuba yanga kuri izi ngabo. Inkuru iremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bamaze kumeneshwa muri uwo mujyi wa Tushunguti, ndetse bikavugwa neza ko ahangaha rwose hari hamaze iminsi M23 yaramaze kuhatagitinga, kuko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye ubwo M23 yakomezaga kugenda yadivansinga ishaka kwinjira muri uyu mujyi. Hagiye havuga amakompura aremereye cyane. Saha gusa kandi M23 yakomeje kugenda yigarurira, yakomeje kugenda ikore n'ibindi bitero bikomeye cyane mu bindi bice, ndetse ndakubwira neza ko hari ingabo
ingabo za M23 zumvikanye zerekeza za Warikare mu bice bitandukanye nk'uko amakuru bivuga ndetse na za Kisangani, aho intare za Sarambwe biravugwa neza ko zikomeza kugenda zigerageza kuhigarura kugira ngo M23 ibashe kubona byinshi cyane mu bice bizayifasha kurinda ibice by'ingenzi yamaze kwigarurira. M23 Warikare ndetse na Kisangani ho bisa nkaho itarahigarura uretse ibice bimwe na bimwe by'ingenzi by'umwihariko ibinyuzwamo support ndetse na ramforo y'izi ngabo nibyo byabanje kwiharurirwa, ndetse nkuko bigenda bigaragara M23 yongeye gukoresha strategie nk'iyo yakoresheje mu mujyi wa Goma, kugira ngo mu mujyi wa Goma M23 kugira ngo ihigarurire yabanje gufunga imihanda ituruka Minova Sake, imihanda yose yinjira muri uyu mujyi wa Goma ibanza gufungwa. Ingabo za leta ya Kongo ntizari zemerewe gutambuka zizaniwe ibikoresho, imiti cyangwa ibiryo uretse abaturage bonyine. Ibi rero nibyo byagiye bigora izi ngabo, none byongeye kwisubiramo muri ibice bya Warikare nkuko bigenda bigaragara, ndetse na Kisangani M23 yamaze gufata inzira z'ingenzi ndetse zishobora kuhazana ibikoresho ndetse n'izindi zishobora gusapurayinga abasirikare yaba ramforo iyo ariyo yose. Ibi biraca amarenga ko intare za Sarambwe nizimara kubona izi ngabo ziri muri ibice zimaze kunogonoka zizatangira kubasheringaho, ndetse akaba ari nayo mpamvu ikomeza kugenda M23 ifata undi murego mu bice bitandukanye nk'uko amakuru bigaragaza. Ubu tuvugana rero abatuye Minembwe bo barakomeza gushimira M23 ko yakomeje kugenda ibaha support ikomeye cyane mu gufasha MRDP, izi ngabo zabo zitari gushobora guhangana n'ibi bitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo byakomeje kugenda bibagabwaho umunsi ku munsi. Ni amakuru akomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi, gusa mu migwano ikomeye cyane iri ku butaka bwa Kongo iri kugira ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Kugeza ubu ingabo z'u Burundi ntabwo zorohewe kugeza kuri ubu ngubu, ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo M23 iri kubasheringaho ubutitsa. Amakuru atugeraho aturuka mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, ndetse hakaba n'andi makuru atugeraho aturuka neza Igitega. Aha hose haravugwa inkuru imwe, ni inkuru yateje abantu inkeke ndetse ikomeza gutuma abantu bibaza ko bikomeje kugenda abivugwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neva, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakora ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho, ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawe uzi aho aherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana. Aba hafi b'uyu mugabo biravugwa neza ko no mu rugo nta uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi. Benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta numwe n'abari hafi ye uretse umugore ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyo aratangaza,
biranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi, urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi. Bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyenecyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yaba aherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane, ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu. Akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakura, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4, koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi, gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe, gusa igihari ni kimwe: perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko. Gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko Nyenecyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. Nta makuru atugeraho nonaha, ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru mabi cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB, izi ngabo z'u Burundi zongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo koma 23 zitunguye cyane ikazitera mu barracks, ndetse aho bivugwa neza ko aho abasirikare b'u Burundi bari cyangwa se bari bakambitse, aho benshi bakunda kwita mu nkambi. Aha niho iki gitero cyoherejwe, ndetse biza kurangira 23 ihatangiye isomo rikomeye
cyane. Abasirikare b'igisirikare cya FCM 23 basa n'abariye karungu ndetse bashaka kwimura ku ngabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu. Ni igitero gikomeye cyane cyerekeje neza mu birindiro by'izi ngabo mu birometero bigera kuri 3 gusa uturutse Poezero. Abasirikare b'u Burundi basanzwe ubwo bari kwitegura ndetse kugira ngo bajye gusimbura bagenzi babo, bivugwa neza ko bari ku burinzi, ariko kandi izi ngabo z'u Burundi zasanganywe bimwe mu bikoresho bitandukanye. Abivugwa neza ko 23 yamaze kubyibikaho, harimo imbunda ntoya, ibikoresho bitandukanye bivugwa neza ko byari byoherejwe na leta ya Kisekedi guturuka i Kinshasa, birimo bote ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bifashisha mu ngendo zabo za hato na hato, bitewe nuko no kwa buriya butaka bwa Kongo ibintu byaho ndetse biba bisa naho biguye bitewe n'ubunyerere ndetse n'ibindi bigenda bihura n'abasirikare mu nzira. 23 yigwijeho imiguru igera kuri 60 ya bote nk'uko bitangazwa. Iyi yayikuye muri iki kigo cya gisirikare, aho abarundi bazambuwe batarazikoreshaho na rimwe, kuko byari biri kuvugwa neza ko hategerejwe umukuru wabo uza kuza kuzibagabanya. Amakuru kandi aremeza neza ko 23 mu muvuduko udasanzwe mu gutera iki kigo cya gisirikare kibarizwa mu ingabo z'abarundi. Bivugwa neza ko izi ngabo z'abarundi zambuye byinshi cyane, biri mu intwaro ziganje mu ntoya, ibyanatumye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi batunguwe birukanka bagasiga iki kigo, ndetse abandi bakaza kuhafatirwa mpiri. Iki kiri gutuma 23 iza gukoresha izi mbaraga z'umurengera. Benshi baravuga neza ko iki kigo cy'ingabo z'abarundi cyegerereye mu birometero birenga 2 ho gatoya uturutse mu bice bya Poezero, ariho havaga ingabo nyinshi cyane zijya gutera Minembwe ndetse zigatera ibice bitandukanye birimo ingabo za MRDP twirwaneho. Aya madubi z'ingabo z'abanyamurenge zikomeza kugenda zihagarara zirwanaho nk'uko zaniyise twirwaneho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'urugendo rukomeye cyane benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda, nyuma yuko bivugwa neza ko 23 yamaze kugenda ibamenesha ibohereza mu bice bitandukanye. Amakuru kandi aturuka kuri ubutaka bwa Kongo aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM 23 kandi atari hano gusa cyagabye igitero, bitewe nuko cyari cyamaze kuba n'igifunga umuhanda, cyangwa se kuba nk'igifunga mu babarire umuhanda uturuka mu bice byagombaga guturukamo ikimeze nka ramforo cyangwa se umusada, ubufasha ubwo ari bwo bwose buri nka backup kuri izi ngabo. Izi ngabo zacucumwe, benshi bavuga neza ko 23 yisanzuye muri kampu, igaca akazi gasaka buri kimwe cyose. Abari bahari bari bamaze kwirukanka, abasigaye bemeye kumanika amaboko kuko babonaga ntaho gucikira, basaga n'abamaze kugotwa n'izi ntare za Sarambwe. Inkuru kandi zikavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 itakoze iki gitero hano ngo ihiti hava ngo igende nk'uko byagaragaye, yahise inahigarurira aho kugeza ubu hatakibarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'abandi bakorana, ahubwo 23 yamaze kuba yahashinga ibirindiro. Ibikoresho byose byakoreshwaga n'izi ngabo 23 ntabwo byigeze bigora kugira ngo ibe yakongera kubyigarurira, kuko ba nyirabyo bari bamaze gushwiragira birukanka amasigamana. Benshi bati noneho se Minembwe yabigiye kongera kugira gahenge, dore ko ibitero byinshi cyane byaturukaga ndetse byanapangirwaga muri kampu y'abasirikare b'ingabo z'abarundi. Ariko si abarundi gusa bahabarizwaga, kuko hakundaga kugaragara n'ingabo za leta ya Kongo. Wazalendo niho zavaga zije kwiba ndetse no kwica inka z'abanyamurenge, bakaza kugenda bazitwara nk'uko byagiye bigaragara. Aha kandi hahise hashyirwa ibirindiro bisa nkaho bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23. Benshi bagaragaza neza ko uyu muvuduko n'umurava 23 uretse wa Bijombo n'ahanga hongeye gutanga umusaruro n'imbaraga zidasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya 23 kandi bongeye kugaragara bafite murare iri hejuru, babyina ikimeze nk'intsinzi muri ibi bice. Ni inkuru zikomeje gushengura leta ya Kisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi muri rusange hakurya igitega. Ubwo ndavuga muri leta y'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyaruciye cyarumize, ntabwo gishaka kuvuga neza ko ari abasirikare bacyo bafatiwe kuri ubutaka bwa Kongo. Aha haraza kuza ikibazo gikomeye cyane, ni gute u Burundi bwiyakana abasirikare babwo bagwa ku butaka bwa Kongo, dore ko iyo hagaragaye imibare y'abasirikare b'u Burundi baguye kuri ubutaka bwa Kongo bagenda bagasimbuzwa aminamba zabo cyangwa se ibiranga umusirikare bigasimbuzwa nabo mu mbonera kure, maze leta y'u Burundi kabwira abo mu muryango
muryango w'aba basirikare ko batorotse igisirikare. Ibikomeje gushengura imitima y'abarundi bagiye babwirwa neza ko ingabo zabo cyangwa se aba mu muryango wabo batorotse igisirikare, kumbi baraguye ku rugamba, aho Tshisekedi kandi akomeje kugenda ashuka perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko benshi bakoresha aya magambo. Abasirikare b'u Burundi benshi cyane bari gupfa bakabwirwa neza ko batorotse igisirikare. Ibi byateje uruntu rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu ashobora kuza kongera guhatwa ibibazo, ndetse bivugwa neza ko abasivile bamaze kurakara cyane. Abafite imiryango iri mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje guterwa inkeke n'ibura ry'abasirikare benshi cyane, ndetse abo mu miryango yabo bajya kubaza bakabwirwa neza ko batorotse, ndetse ngo ko batazi aho baherereye, ngo ko bagiye ku butaka bwa Kongo bagahita babura. Ndetse bivugwa neza ko aba basirikare b'u Burundi nabo bikomeje kugenda bibaca intege kugenda bagiye kurwanirira igihugu, n'ubwo intambara bisanzemo batari bazi icyo isobanuye ndetse badafite icyo barwanira kigaragara, bikaza kurangira bafashwe ngo nk'abagambaniye igihugu ahubwo mu gihe babamaze no kugipfira. Ibi rero bikomeje guca intege abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, abakomeje kugenda badahabwa agaciro na gakeya, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda agaragaza ko asa naho ashyize imbere ibijyanye n'indonkeze ndetse n'ibyo akura kuri ubutaka abihawe na mugenzi we utetse iki gihugu cya Kongo, adashyize imbere ikijyanye n'ingabo ze zikomeje gutikirira kuri ubu butaka muri rusange. Ibintu ntabwo byongeye korohera igisirikare cy'u Burundi. Amakuru agezweho none harihutirwa cyane. M23 yongeye guca umugongo FDNB ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange, binyuze mu kuba M23 yongeye kugaba igitero gikomeye cyane ku ntwaro z'u Burundi. M23 ishimuse intwaro z'u Burundi, nizo heading, niyo mitwe y'ibinyamakuru bikomeye cyane byatangiye kugenda bibreakinga iyi nkuru. Intwaro z'u Burundi zari ziri mu bubiko bukomeye cyane, bivugwa neza ko ari intwaro zari zaramaze gukorerwa stock neza mu birometero 2 turutse ku mupaka wa Gatumba. N'amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya M23 cyongeye gukora operation ikomeye cyane, operation yaje gusaba abasirikare benshi cyane bitewe nuko harimo intwaro ziza gusaba gupakirwa, ariko M23 ibitwaro biremereye ntabwo byayikundiye ko yabitwara, ahubwo yasize bitwitse, ibitumye ingabo z'u Burundi zongera kuba zicikamo ibice. Bamwe bati hari abasirikare bakomeye cyane bari ku ruhande rwa General Prime Niyongabo, ibi bikaza kugenda bituma haza kubaho uburinzi buciriritse ndetse no kutumvikana. Abandi bati hari abandi basirikare nabo bisa nkaho bafite imbaraga bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye uyitetse iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byose byahurijwe hamwe baza gusanga akagambane gakomeye cyane kaje gutanga sinyare. M23 ntabwo yari gufata umwanzuro wo kuza kuba yafata umwanzuro ukomeye wo kugaba igitero gikomeye cyane nk'iki ngiki kuri izi ntwaro, bitewe nuko izi ntwaro zagombaga kuba zirinzwe, ariko biravugwa neza ko habayemo akagambane gakomeye cyane. U Burundi bufitemo abasirikare cyangwa se bufitemo abatavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva bari gukorana na M23 bya hafi. Ni gute izi ntwaro bivugwa neza ko ziganjemo inshyashya ziheruka kugurwa nyuma y'ibyo bise impanuka, ariko nanone benshi bakavuga neza ko atari impanuka, intwaro zo muri ka base zahiye. Izazisimbuye rero zari ziherereye mu bice byegereye neza ubutaka bwa Uvira. Ahangaha benshi bakavuga neza ko ariho izi ntwaro n'ubundi zagombaga kuzambukirizwa nk'uko imipangu twagiye tubabwira Tshisekedi na General Neva bari bafite. None M23 ninde watekerezaga neza ko yaza kuzenguruka ikaza guca muri ibice paka igeze muri ibi bice bya Gatumba? Ubundi umupaka umusanzwe ukoresha n'umupaka wa Gatumba, ndetse benshi bagenda bagaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 hagiye habera operation atandukanye. Operation zitandukanye zagiye zibera muri ibice, rero bivugwa neza ko zagiye ziba successful ndetse ku rwego rwa 90%. M23 yongeye kwikoreramo. Amakuru aravuga neza ko abasirikare bari barinze izi ntwaro abenshi nta numwe yigeze upfa uretse abakomeretse, ariko kandi nabyo bikavugwa neza ko karagakino gakomeye cyane kugira ngo bataza gushinjwa kuba bagambanye. Ubundi abenshi bahise
birukanka nyuma y'uko igitero cyari kibatunguye. M23 yarwaye imbunda ziganjemo imbunda ziri mwayene ndetse zirimo izigezweho zirasa kure ndetse zishobora no kureba kure nk'uko bigenda bigaragazwa. Nta gifaru cy'intambara kigeze gihagurutswa hano ngo cyatswe cyambutswe, ndetse ibi byose bikavugwa neza ko ahubwo M23 yafashe umwanzuro wo kubimenaho peteroli kabitwika nk'uko amakuru abivuga, maze abaje gutabara baze gusanga zabaye umuyonga. N'agahinda gakomeye cyane. Noneho ingabo z'u Burundi ziri gutakaza intwaro nka kwa kundi umwana ashobora gutakaza ubuvungukirwa bw'umugati. Ibihombo bikomeye cyane bikomeje kwitura kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri nubwo benshi bavuga neza ko harimo akagambane, ariko harimo n'uburangare bitewe n'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi aherutse guhinduranya bamwe mu bayobozi b'inzego za gisirikare, ndetse bamwe arabirukana cyane nk'uko byagiye bigaragara. Bivugwa neza ko uyu mugabo ari kugenda agerageza guca inzira yegezayo abatavuga rumwe nawe kugira ngo mu mwaka wa 2027 no kuvuga umwaka utaha azongere kwemererwa kwiyamamaza, ndetse abe yakongererwa kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu. Ibi rero benshi ntabwo babibona rumwe nawe, niyo mpamvu nawe akomeza kugenda yegezayo bamwe, maze ayoboye yegejeyo nabo bakaba bagenda bamugambanira kuba bagifite akaboko. Ngira ngo urabizi neza, niba ukuye Colonel mu nshingano ndetse ukamwegeza kure, abafite abasirikare bakoranaga amabato yayoboraga hakirimo abamwumva cyane ndetse bamwubaha ku buryo ashobora kubasaba ko bamufasha gukora ibi bikubabaza, nawe ukaza kugenda ubyumva. Benshi baravuga neza ko ari byo biri kuba kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wagerageje kwikiza abasirikare, nyamara bigasa nkaho aribwo yiteje ibibazo bikomeye cyane. Kireka benshi bavuga neza ko iyo abica aribwo byari gushoboka, ariko kandi nta byaha bikomeye cyane yabashinjaga ku buryo yaza gufata imyanzuro. Ngira ngo igisoda cy'u Burundi gisa naho kirimo ibice bitatu bitewe n'amashyaka yagiye ahuzwa. Ni nayo mpamvu bakomeje kugenda hagaragaramo kutumvikana no kudahuza. Ni nayo mpamvu kandi bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uretse uko afite akaboko ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga, bivugwa neza ko nta kaboko kanini afite ku ngabo. Igice kinini cyane ubusangwa kifitwe na General Prime Niyongabo, ndetse ibintu bikomeza kugenda abigaragazwa n'imyanzuro ifatwa mu bya gisirikare. General Neva rero arongera kurira mu myotsi M23. Bivugwa neza ko yikuriyeyo intwaro zapakiwe imodoka zigera kuri 2. Bivugwa neza ko ari intwaro ziganjemo imbunda nto y'amasasu ndetse n'amagrenade n'ibindi byo gutega nko mu mihanda n'ahandi. M23 ikaza kubitwara, ariko kandi bivugwa neza ko M23 ubwo yari iri mu rugendo ruva muri ibi bice hafi na Gatumba neza mu birometero 2 yaje kugenda iraswaho. Bivugwa neza ko hageragejwe no guhita hagurutswa indege, nyamara biza gusanga n'ubundi ntacyo byaza gutanga. Agahinda karakanyagwa. Noneho biraza kugenda bite? Leta y'u Burundi mu by'ukuri ni nk'ubwa gatatu itakaje intwaro mu buryo bw'amaherere. Harashwe intwaro zo muri Kabaze hariya i Bujumbura, harongera hategwa ambushi. Intwaro zari ziri guturuka muri Tanzania ziza kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa aho hangiritse nkeya kontineri y'inyuma niyo yabashije gufatwa n'inkongi y'umuriro. None kuri inshuro nanone M23 bivugwa neza ko ibifashijwemo na bamwe mu Burundi batavuga rumwe na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yagabye igitero kuri izi ntwaro, zimwe ikazitwara iziremereye itari gushobora kuza kudrivinga, ndetse ngo ize kuba yafata n'ibyo twakita amarifta cyangwa se ama breakdown abiterura abipakira, biza kurangira izitwitse. Ndetse ibintu byaje kugaragara neza ko icyuho gikomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi. General Neva bari kumugambanira ku buryo ashobora no kuzisanga bamaze kumukandagura, nk'uko no ajya byivugira ko harimo benshi cyane mu bayoborana batamukunda, batamwiyumvamo, ndetse ngo bamugambanira ngo bifuza no kumutembagaza ku butegetsi maye nk'uko akoresha iyi mvugo. Makuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya FCM 23 cyongeye gutega icyo twakita nk'umushibuka izi ngabo za leta y'u Burundi. N'amabuye y'agaciro bivugwa neza ko yaraturutse mu birombe bikomeye cyane bya Gasegereti ndetse na Koruta bya Warikare, maze M23 iza kumenya amakuru yuko ibi birombe byamaze kwigarurirwa ndetse bicukurwa, ndetse mu gucukurwa kwabyo bikaba biba bihagarariwe n'ingabo z'abarundi, kuko bivugwa neza ko ariho hava amabuye
menshi cyane yoherezwa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru arasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutegwa ndetse zahabu bivugwa neza ko zari buze kujyanwa ku butaka bw'u Burundi zose zacakiwe ndetse zafatiwe hano ku bubiko buherereye hafi n'ibi birombe. Ibi byose byakozwe muri operasiyo ikomeye cyane ya FCM23. Ni operasiyo yakoranywe imbaraga z'umurengera, ni operasiyo kandi itakozwe n'abakomando kuko byari bisanzwe, ahubwo cyari nk'igitero gisanzwe bitewe n'uburinzi ndetse n'umutekano uba wakajijwe kuri ibi birombe. Amakuru avuga neza ko muri ibi birombe haherereye amakompanyi atandukanye ndetse n'abandi bicukurira ku ruhande ndetse no ku giti cyabo. Ibi kandi kaba ari byo byagiye bigaragara neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakomeje kugenda akora ibingibi byo kuba yagurana amabuye y'agaciro n'abasirikare, maze leta y'u Burundi binyuze muri perezida w'igihugu cy'u Burundi inshuti y'amagara akaza kubimwemerera. Amabuye y'agaciro yaturukaga muri ibirombe bya Warikare yerekeza hano mu bice binyura mu mihanda yerekeza ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru yagiye abitangaza. Kuri ubu rero 23 yamaze kubitambika ndetse ahangaha no 23 yahakuye ngo agatubutse k'amazahabu. Bivugwa neza ko n'amakoruta byamaze kuba bifatwa. Amabuye kandi y'agaciro acukurwa muri ibi bice benshi bavuga neza ko ari amabuye ubundi bisa nkaho yigaruriwe na Tshisekedi ndetse akaza kuyahaho uwashaka bitewe n'inyungu amufiteho. Aha rero biravugwa neza ko amabuye menshi cyane raundi yarigezweho ariyo koherereza perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, ariko kandi 23 ntabwo yigeze yigarurira ibi bice ngo ibigumane kuko cyari igitero gikamije kuba cyashimuta cyangwa se cyafata aya mabuye y'agaciro nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane Tshisekedi ndetse na Neva kuko 23 yabonye aho gukura ubutunzi. Ibi kandi bikaza kugaragaza neza ko nta garanti hari kuko ibirombe ntibabyimura uretse kuba bakongera abaharinda, ariko 23 nayo ntiyabura kongera imbaraga z'umurengera kugira ngo yongere kuza kwibikaho aya mabuye. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane. Ibi biraza kugaragaza neza igihombo gikomeye cyane cya perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko aya mabuye kandi yagombaga kugenda amwerekezaho ndetse akazamufasha kwitegura amatora azaba mu mwaka utaha 2027. Bivugwa neza ko ingengo y'imari yo gukoresha mu matora isa naho yabaze kuba nkeya. Ibintu bikomeje kugenda bishyira ku gitutu gikomeye cyane Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Ibyo yari kwifashishwa ibyinshi biri kujya bikomwa mu nkokora, intwaro nyinshi cyane zagiye zihagarikwa ndetse nyinshi zigafatirwa mu nzira. Kuri ubu ngubu hasa naho hari hagezweho aya mabuye. Bivugwa neza ko we ayagurisha mu gihugu cy'Ububirigi kuko agira kuri ubutaka bw'u Burundi nta yindi preparation no kuyatunganya kubaho yurizwa indege ibiteguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya i Bujumbura, agahita apimwa, agahita hamenyekana ibiro byayo maze koherezwa uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi. Kandi bivugwa neza ko aya mabuye akigera ku butaka bw'Ububirigi ahita ahabwa amafaranga yose, ariyo mpamvu yagiye akunda kugaragara ari inshuti n'Ububirigi kimwe na Tshisekedi. Bose bivugwa neza ko aya mabuye ariho bayagurisha kandi ngo bakayagurisha ku giciro gito cyane, aho bisa naho Ububirigi buba bwamaze kugenda bububikaho urusyo. Bababwira neza ko impamvu bayagura kuri make ari uko abadatunganyijwe. Ibi kandi benshi ntabwo babitindaho, yaba Tshisekedi ndetse na Neva kuko biba bisa nkaho ari amabuye menshi kandi cyane basa naho babonye kubusa. Bisa naho rero bikomeza kugenda bishyira igitutu gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zo zikomeje kuboroga zitaka zivuga neza ko zititabwaho, zidahabwa ibyangombwa nkenerwa, zitabona byose mu gihe perezida wabo we akomeje kwigwizaho imitungo. Binavugwa neza ko amaze kuzuzwa inzu mu Bubirigi i Buruseli ndetse aho bivugwa neza ko mu gihe byaba bimaze kuzamba ndetse uyu mugabo yaba yaramaze kubona aho azahungira kuko biteganywa neza ko umwaka utaha ubwo azaba ari mu matora bishobora kuzaba akaduruvayo gakomeye cyane kuko benshi bagaragaza neza ko hatabayeho kwiba amatora atakongera gutorwa kuko abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi ntabwo bamushaka. Ni ibintu bikomeye cyane bisa nkaho bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo ndetse biteza akavuyo gakomeye cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi kuko ntabwo bikiri muri politiki isanzwe gusa n'igisirikare kiba cyamaze kugeramo kuko abasirikare nibo bakomeje gutikirira muri iyi mirwano, nibo bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi. Ibi rero biragaragaza ko abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroherwa na gatoya. Ni ibintu bigezweho cyane bisobanura neza ko FCM23 ku nshuro ya kabiri yongeye kwigwizaho imitungo. Iyi mitungo kandi bikavugwa neza ko aya mazaha bafashwe abari buze gufasha 23
gukomeza kubaka igisirikare ibikoresho bikomeye cyane. Izi zahabu aba ari ibiro byinshi cyane ndetse bisa naho biba bifite agaciro karemereye cyane, maze M23 nayo ikaza gutegura iki gitero gikomeye cyane cyo gutera kuri ibi birombe nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ibi birombe atari ubwa mbere M23 igerageje kubigabaho igitero, uretse ko bari barongereye imbaraga ndetse n'ubwirinzi, ariko M23 kigeze yongera kubigerageza maze ntibyagenda neza. Kuri ubu yaragiye iritegura ndetse iza kumenya igisa nkaho amakusanyirizo yose yamaze gushyirwa hamwe, maze amabuye agiye koherezwa iyo agomba kujya. Ibi rero nibyo byatumye M23 igerayo ndetse amabuye yamaze kwegeranywa. Bivugwa neza kandi ko nta baturage cyangwa se abandi bakora muri ibice by'ubucukuzi bigeze bicwa na M23, ndetse kurasana kwabaye hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ziba zirinze ibi birombe ndetse n'aya mabuye, kuko biba bifite protokoli ikomeye cyane. Ahangaha no gukuramo igarama rimwe abiri biba bisa nkaho usezeye ubukire. Abasirikare baba bari muri ibi bice baza ndetse bakarinda ibi birombe, ariko mu kugira ngo bakore shift cyangwa se basimburwe n'abandi barabasaka cyane kugira ngo hataza kugira uza gufata aya mabuye mu buryo butemewe. Nubwo benshi bavuga neza ko kubikontorora bisa naho biba bitoroshye, ariko bagaragaza neza ko n'umusirikare wagira ibyo yiba atakiba byinshi cyane, ariko kuri we biba bimufitiye akamaro gakomeye cyane. Ngayo nguko rero ni ibintu bitoroshye cyane. Nanone inkuru zigezweho ziravuga byinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Inkuru zigezweho ziremeza neza ko abasirikare bangora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bongeye guhura n'uruva gusenya ibintu ntabwo byabagendekeye neza. Ku mirongo y'imbere ku rugamba haraturuka amakuru avuga neza ko abasirikare bagera kuri 17 b'igisirikare cyangwa bo bamaze kwitaba Imana ku ikubitiro nyuma y'uko hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane mu bice bitandukanye. Ndakubwira neza ko izi ngabo za Ngora zari mu muhanda werekeza Mikenke nk'uko benshi bakomeje kubivuga. M23 nta mbabazi nta mpuwe yongeye kubasheringaho ibiremereye cyane, byaje gutuma benshi bavuga neza ko izi ngabo zongeye kwisanga mu ntambwe 18. Abasirikare ni benshi cyane hafi na Mikenke, bisa nkaho izi ngabo za Ngora zitaratungurwa cyane, kuko gutakaza abasirikare benshi barabibona neza ko byabateye igihunga gikomeye cyane, mu gihe Wazalendo n'abarundi bo bamenyereye gupfa umunsi ku munsi isaha ku isaha. Biraza kugenda bite ko perezida wa Ngora ubwo hapfaga abasirikare 3 gusa abaturage bamushyizeho igitutu gikomeye cyane, ndetse ubwo iyi mirambo yagiraga ku kibuga cy'indege muri Ngora iturutse Kinshasa, dore ko ariho yari yabanje kujyanwa iturutse muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Habaye ikintu kidasanzwe, abaturage bararakaye cyane, babwira perezida neza ko batifuza kongera kubona umusirikare wabo ugwa mu bintu atazi ndetse agwa mu ntambara idafite ihuriye n'igihugu cyabo. Hapfuye 3, igikuba kiracika. None uyu mugabo utetse igihugu cya Ngora araza gusobanurira icy'abaturage ko ibintu byamaze kujya ku karubanda, ko guhishanga bisa naho bitari buze gukunda, kuko hafashwe amashusho ndetse n'amafoto agaragaza ingabo za Ngora no mu mpuzankano z'iki gisirikare zamaze kugarikwa neza. Amakuru aravuga neza ko abarenga 17 bapfuye, abakomeretse ntituramenya imibare. Ibintu birakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Madubu ndetse na FCM23 bakomeje kujya mu ngamba zo gukomeza kugenda bagerageza kwirwanaho. Ku murongo wa telefone abari muri ibi bice bakomeje kugenda bagerageza kutubwira uko ibintu byagenze ndetse nuko bihagaze kugeza ubu. Gusa icyo twakuyemo ni iki: twasanze abasirikare bangora kubera ko asa naho ari bashya muri uru rugamba, bari bamenyereye ko izi ngabo zabo akenshi ahangaha zagitinga nka instructors cyangwa se nk'abarimu bagenda batanga amabwiriza n'amasomo. Kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba byabagoye cyane gutungurwa, dore ko basa n'abari bafite ibikoresho bo bisa naho bidasanzwe. Izi ngabo za Ngora zigerageza kurwana intambara iri moderne, ariko hano ntabwo bikora kuko imiterere y'ahangaha bisa naho utahazi ushobora no kuhagwa. Ibi nibyo bibaye kuri abasore ba Ngora, kandi inkuru zikavuga neza ko atari bo bonyine, kuko no mu bakomeretse harimo abakomeretse cyane bishobora kuza kurangira uyu mubare w'abapfuye urenga 17. Ni inkuru zikomeza gucicikana, ariko kandi bikavugwa neza ko M23 yakoze ibi ngibi nyuma y'uko bivugwa neza ko hari ingabo za Ngora zazanywe nazo ngo zize gufatanya n'abacancuro, kuko nyirango murabizi neza ko igihugu cya Ngora ni kimwe mu bihugu bifite ibijyanye n'ikirere gikontororwa ndetse n'indege za kajugujugu. Bivuze neza ko bafite n'abasirikare bari abaspecialiste muri ibi ngibi. Aba rero ngo bari baje
hamwe mu rwego rwo gufatikanya n'abacancuro gukomeza kugurutsa amadrone ndetse no gushyiramo amakorodineti agiye atandukanye, kuko byagaragaye neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zagerageje kwigishwa ibingibi ariko biza kurangira bitabagendekeye neza, kuko byaragaragaye neza ko ingabo z'abarundi zagiye nazo zibigerageza ariko bikarangira izi ngabo drone zigurukije zirashe muri bagenzi babo, bisa naho ari coordinate bakoraga nabi ndetse bakaza kugenda bihekura. Ingabo za Ngurazo rero zifite skills zijyanye n'ibingibi, ni nayo mpamvu ngo zari zazanywe ariko bisa nkaho ubwoba bwamaze kuzitaha igikuba cyacitse. Uhagarariye ingabo za Ngurazo ziri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa neza ko afite ofisi ndetse n'ibirindiro bikomeye abarizwamo n'abasirikare bamurinda hariya mu mujyi wa Uvira. Biravugwa neza ko abasirikare benshi ariko bamurinda barizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo uretse baba bamuri hafi bazanye nawe baturutse muri Angola. Aha rero bikavugwa neza ko umutekano we nawe utizewe na gatoya, kuko isaha ku isaha ashobora kuza gutungurwa na za operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe n'amadubu bakaza kumukorera ibitendo bikomeye cyane. Ubwoba n'igitutu ndetse n'igihunga ni byose ku ngabo z'igihugu cya Angola ziri kugaragara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza, ariko nanone benshi cyane bakavuga neza ko izi ngabo za Angola zari zaratinze kubona ubundi mama 23 w'ikigera hano ibasha kukwakira. Batatu bari barapfuye bateje ikibazo, reka turebe ikiza kuva muri urupfu rw'abasirikare barenga 17 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone kandi turaza guhita dukomereza mu nkuru zacu twigire mu bice bitandukanye muri grupoma ya Bijombo. Hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, aho bivugwa neza ko Wazalendo zagerageje kuhagabiza igitero zifite intwaro zisa naho ari intwaro ziganjemo intwaro ziri medium. Izi ntwaro kandi ni intwaro zashoboraga kwirukankanwa, ariko ibyabaye kuri Wazalendo mu by'ukuri ntabwo byaboroheye. Niki Wazalendo zitariga ku buryo zishobora kuza kugaba igitero kuri mama 23 zitwaje izi ntwaro maze zidafite izindi ngabo ziremereye cyane nk'ingabo z'abarundi, kuko nizo zagiye zigaragaza ko basi zishobora guhangana nubwo nazo zagiye zihagwa. Ariko Wazalendo zishoye maze zibonye urufaya rw'amasasu rutangiye kuzisukwaho zita zihindukira zifata umwanzuro wo kwa advancinga. Narabibabwiye mama 23 igucanaho umuriro ikagucunga gusa ukimara guhindukira ureba inyuma ngo ushaka kwirukanka, aho ngaho niho ubupfiriye. Sasa intare za Sarambwe zigucanaho umuriro mu bitugu, intare za Sarambwe zikagukubita ditanka neza ukaza kwisanga wamaze kugenda ucanganyukirwa. Ngira ngo ibi nibyo byabaye kwizi Wazalendo mu by'ukuri zamaze kwirukanka amasigamana maze zisiga bagenzi babo ku kiwanja neza. Mayiti ni nyinshi cyane, imihanda n'imihanda hano muri grupoma ya Bijombo. Izi Wazalendo ntabwo zorohewe na gatoya. Ni amakuru agaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM 23 gikomeje kugenda gikora ibitendo bikomeye cyane mu bice bitandukanye, ariko kandi bikagaragara neza ko izi ngabo za Wazalendo arizo zari zishoye muri iki gitero. Bivuga neza ko confidence zari nyinshi cyane, bavuga neza ko bashobora gusubiza mama 23 nyuma hariya. Bumvaga neza ko ibirindiro bihari bashobora guhangana nabyo, nyamara ntabwo byabahiriye na gatoya, dore ko bitanaboroheye no kugeza n'ubu. Benshi baravuga neza ko izi ngabo za Wazalendo zakubiswe n'inkuba itagira amazi mu kwirukanka amasigamana, zongera kwisanga ziri kugwa mu mitego ikomeye cyane, aho hagaragara imirambo y'Abawazalendo myinshi cyane kugeza kuri ubu ngubu.